ngày tí bay khai mỹ thuần na năm pi pon một hay của mui về ni lục Donald Trump bàเราbị thừa sự kiềm cho mui Iran hay mua mau khẳng tây không phongเราnên mua mau vài chục lia cho mui lục Benjamin Netanyahu thì vô làm tây bỏ Israel hay lục Donald Trump bằng kho tu được sắp cho mui năng lục Benjamin Netanyahu cả bị đau sập đá đi hay lục không cả chỉ chơi kia lúc bà cứ tăng ngoặt tăng có rồi lục Donald Trump cho mui năng lục Netanyahu hay nơi chụp nứtบอลลูกโดนัลด์ทรัมป์บันเป็นจริงฟอร์มีนให้ถ้าลูกโดนัลด์ทรัมป์บันขังลูกนั้นเป็นมันนั่นทำจะหูอย่างครั้งโดยขังจีบเซชิมเกนก็คือลูกโดนัลด์ทรัมป์ทางเราทำได้กับพวกแต่จอจ้าชิมุยนั่งอิหร่านปัจจัยทางอิสราเอลเป็นมันนั่นทำจะหูวีลีบังได้ที่สัมพันธ์กับระบบอิหร่านอย่างครั้งไอ้นี่คือจีแหลกคำว่าได้อิหร่านดักทองได้ป่ะไอ้จำเตะลูกโดนัลด์ทรัมป์ทางกับพวกแต่จอจ้าให้ไอ้ก็ตัววีลีบังบ้าได้ถ้วยการจอจ้านี่คือnộp về là vì Liban ấy cứ chịu đàm hạt mũi đang ở rong ban bị chết há chụp cho cha hỏi bà để rong bật cả cho cha mũi xa đó được tận rồi. I helped you stay out of jail. Is that true? Did you speak to him in those terms? I did. I wouldn't say angry. I was a little bit perturbed at his constantly fighting with Lebanon. You know, at some point I said, "Maybe we got to stop this. We got to stop it." Hay lúc Donald Trump bàn hào lúc bên mình đang cho hú là chu đây bà về đi lúc bên mình đang cho hú và khăn mà phát nó về đại kho tu được sắp đến dưới mỗi lúc bên mình đang cho hú lúc Donald Trump hào BB cứ bên mình đang cho hú hạ bay đôi chia mình sâu sạch lúc Donald Trump thôi lúc Donald Trump khấn hay còn tha hào lúc bên mình đang cho hú tha chia một nước để chu tháo hay còn tha bộ bên mình hú nó bọt đi lúc Donald Trump mới cho cúc đây còn cho cúc ở đây bênนี้thì bố trẻ nó không ngoài Israel lắm cứ lúc bên mình nên căn cho hú đó thôi sự kiến là bay kịch bị là cá làm bay kịch bị cục nào xa tại quát chóp tệ tôn từ nâng ca cho căn chỉ trai mà chỉ sẽ cứ tệ tôn từ nâng bờ bộ lùi cho nên lúc nào làm tha bà xin chỉ ăn lúc nào làm nó bên mình nên căn cho hú nó cho cục vào đây ba mình chẳng thế còn thôi quát thôn tới quát chui thế bà quát chui bên mình đang ra hú quát chui quát tha này ai thôi chẳng đấy chắc là to về cái về anh chứ ban chia mà nước nó không bị phốt lốc cái shop này anh mà nước nó bị phốt lốc cái chặt đang cái nó shop Israel ba còn gì hay ở đây là có cái time ở mỗi trước kia quan này dây tha. I said he tricked me. I mean, I'm the one that started it because again, I don't want to bore anybody, but I started because we can't let them have a nuclear weapon. Now that pertains to Israel because they probably would have been the first one to get hit. There would be no Israel. Tell you what, if there wasn't me, there would be no Israel right now. Miền quát đấy bà bỏ miền quát đấy Israel lắm li bà thầy thì phố đã sao tầm miền lúc Donald Trump đã sao tầm miền quát đánh bán quát chặt đánh thôi cá cẩm tích nấu cam thì nuôi clear là bỏ Iran mà cá sầm rách chất thì hàng ca cho cha tại ca bao ca huy phải hai cẩm tích nuôi clear là bỏ Iran còn ấy nữa Iran miền nuôi clear hay băng đâu Israel bắt bị thành thì phục lô vào đây mình miền Israel việt đi bà thằng bỏ miền quát ăn miền Israel việt đi. He's involved absolutely. Really? Yeah, I think they have a lot of respect for him. So is he's compos mentis? He's not sick in hospital in a coma as we've been Well, told? I don't know. I haven't had the privilege of meeting him. Right. But I'm not hearing he's doing great. You're doing better. Right. That way he's not. If you believe the stories, he's missing a lot of different parts. So who's making the decisions? Well, they say he is giving approval because that's the way it has been for a long, long time. His father and then him. I guess it's a succession. But we seem to be getting along quite well. Would you like to meet him or meet any of the Iranians in person? I've never thought of it, actually. It's a very good question. I'll think of it. Yeah, I'd like to meet him. I'd like to meet everybody. I'd like to meet him. We probably will meet at some point. Nó không cách chụp phim nó đáy lục lực lại tha lục năng ai chuột chỉ mùi năng mê đất nom cầm pu rồi bỏ Iran bà lục mù cha bá Khamenei đây chỉ nét nong đầm này phụ rồi bỏ quát đó bà lục Ayatollah Khamenei nó bà hay trong cái nạc sai xuống tha khơi tha lục tha một cha bá nó quát đây nó pet thử crop con sao ra mấy gì rồi Trump thà đăng đáy cho mà thà đây nó pet mà cho ai mà chụp cho mùi lúc Donald Trump bán thì lúc Donald Trump tha lúc ở một cho ba nó ban thôi ca sầm đại chặt hơi ban approve hơi từ lừa cá mình miên nuôi clear bà rong năng mình miên nuôi clear mà này thế nó pet ní giờคือlúc Donald Trump thaคือnăng ai những miên ca cho hạt thề ca từ lừa cái prom priếm đòi sao tại lúc mua cho ba Khamenei nó có ban ai cập hiệp thaสัญญาท่าไอ้รองนั่นมันมีนุยเคลียร์ไอ้เนี่ยสันสูท่าก้อนนั่งอาจูบลูกมูจับบางเต้ก็ท่าบ้าก้อนนั่งอาจูบนี้จมูกนั่งเมย์ดึกนอมมันบ่อยรองนี่
ហើយយើងបានជជែកគ្នាដំណើរការបានយ៉ាងល្អហើយគាត់ថាពីណាគេក៏ជួបដែរបាទឲ្យតែបង្កើតឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងបាទដូច្នេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកពេលនេះគឺទឹកដល់កកហើយបាទតាក់ទងទៅនឹងវាអ៊ីរ៉ង់មិនបែកបាទវាមែនទេគេថាវាអ៊ីរ៉ង់មិនឈ្នះសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅអ៊ីស្រាអែលនេះវាអ៊ីរ៉ង់មិនឈ្នះធ្វើអីមិនបែកហើយចរចាអ៊ីរ៉ង់ឈប់ចរចាដោយសារតែបញ្ហាដែលអ៊ីស្រាអែលគាត់នៅតែបង្កការវាយប្រហារទៅលើសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អ៊ីរ៉ង់គឺប្រទេសលីបង់ដូច្នេះទេអ៊ីរ៉ង់បានផ្អាកការចរចាបាទតែចុងក្រោយនេះបាទសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់បីដូចជាអង្វរបាទមែនទេគេប្រើពាក្យអង្វរពីព្រោះនៅក្នុងhearing បាទនៅក្នុងការឆ្លើយតបគេហៅថាចូលទៅបំភ្លឺនៅឯសភា Congress របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះបាទគឺសភាអាមេរិកបានសួរទៅលោក Marco Rubio បាទថាសហរដ្ឋអាមេរិកថាឈ្នះហើយបាទថាដួលរំលំរបបអ៊ីរ៉ង់ហើយហេតុអីក៏ទៅអង្វរដើម្បីឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀង We are the strongest nation on the planet Earth, and we're in a stalemate with Iran. And now we're begging to get back into a deal that you all trashed in the first place. There's no one begging. I don't Clearly, know. this is a Senator Booker, your time's up. But Senator Rubio, since he's I do want to over, address you some can of these points respond. because they go to the heart of the matter. No one's begging for anything here. The Iranians might be begging because their economy's losing hundreds of millions of dollars a day. That they are losing. Understand, Iran had street protests going on before all of this started. All of those factors, economic factors in Iran, are far worse today than they were. លោក Marco Rubio រៀងហាក់បីដូចជាមិនសប្បាយចិត្តរៀងខឹងដែរថាគាត់មានបានអង្វរទេគាត់មានបានអង្វរទេបាទអ៊ីរ៉ង់គឺបានខ្ទេចខ្ទីតកតងទៅនឹង Navy បាទ Navy ប្រយុទ្ធអីគឺខ្ទេចអស់ហើយបាទហើយអ៊ីរ៉ង់មានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងបញ្ហាជីវភាពបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជាដើមបាទដូច្នេះទេគឺអ៊ីរ៉ង់ពេលនេះគឺឯកភាពក្នុងការសន្យាមិនមានកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរបាទដូច្នេះទេលោក Donald Trump គាត់បើកចំហគាត់ថាបើសិនជាលោក Mojoba នេះបានឯកភាពហើយថាអ៊ីរ៉ង់នឹងមិនមាននុយក្លេអ៊ែរនោះលោកនឹងអាចជួបជាមួយលោក Mojoba Khamenei ដើម្បីចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីបរាជ័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយអ៊ីស្រាអែលពីព្រោះថានៅក្នុងដំណើរការនៃការចរចា3-4លើកបាទនៅក្នុងឆ្នាំ2025ដល់ឆ្នាំ2026វាសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់នោះបាទគឺមិនឲ្យមានកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរបាទនេះគឺជារឿងមួយហើយអ៊ីរ៉ង់ហាក់បីដូចជាឯកភាពប៉ុន្តែក្រោយមកគឺអ៊ីស្រាអែលរុញអាមេរិកឲ្យដាក់លក្ខខណ្ឌបន្ថែមរហូតបាទលក្ខខណ្ឌបន្ថែមតាក់ទងនឹងបំផ្លាញចោលកម្មវិធីមីស៊ីលបំផ្លាញចោលក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងប្រជុំបូព៌ាដែលអាចគម្រាមកំហែងទៅដល់អ៊ីស្រាអែលបាទគាត់ដាក់លក្ខខណ្ឌច្រើនទៀតទេអារម្មណ៍មិនទៅមិនរួចបាទយើងទៅមកមួយគ្នាប៉ុន្តែនៅតែបន្តចរចាតែចុងក្រោយដោយសារតែបញ្ហារបស់លោកBenjamin Netanyahu BB នោះតាក់ទងបញ្ហាជាប់គុកជាវិបាកអីផងនៅក្តីនៅតុលាការអីផងនោះបាទគឺ BB បានរុញឲ្យលោក Donald Trump បង្កើតសង្គ្រាមជាមួយអ៊ីរ៉ង់នេះដើម្បីគាត់ជៀសបានអំពីបញ្ហាគុកច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលហើយมันមានបណ្ដាជោគជ័យទេបាទចុងក្រោយនេះបាទគឺលក្ខខណ្ឌអ្វីលេងនិយាយហើយនិយាយលើកតែមួយគត់ឲ្យតែអ៊ីរ៉ង់ព្រមថាសន្យាថាមិនមានកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរមិនបង្កើតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបាទគឺចប់ដូច្នេះគឺបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ណាស់ខ្ញុំបញ្ជាក់ច្រើនដងហើយដូច្នេះទេប្រហែលរយៈនេះខ្ញុំបានវិភាគទេបញ្ហាបរទេសតាក់ទងសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលនិងអាមេរិកពីព្រោះខ្ញុំបានវិភាគហើយថាអាមេរិកនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលអាមេរិកតន់វាយខ្ញុំថាអាមេរិកប្រើយុទ្ធសាស្ត្រ3ហើយអត់ឆ្នៃអ៊ីរ៉ង់បណ្ដៃយុទ្ធសាស្ត្រទី4តាក់ទងប្រើកម្លាំងមិនត្រូវវាយទេខ្ញុំទីមិនវាយទេប៉ុន្តែមួយអាទិត្យក្រោយមកអាមេរិកវាយបាទនេះបងប្អូនថាខ្ញុំវិភាគខុសប៉ុន្តែគាត់វាយនេះគឺក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយដែលគាត់ធ្វើបំពេញចិត្តរបស់ BB បាទហើយទៅពេលគាត់វាយហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ថាអាមេរិកវាយនេះគឺអត់មានយុទ្ធសាស្ត្រទេវាយគឺវាយតាមការញុះញង់ប៉ុន្តែមិនមានយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់ទេបងប្អូនខ្លះថាគេធ្វើដល់ប្រធាននេះតែមានយុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់បាទនៅក្នុងនោះអត់មានយុទ្ធសាស្ត្រទេតែទៅយុទ្ធសាស្ត្រដកថយ exit strategy ក៏អត់មានទេអញ្ចឹងរកកន្លែងចាប់ឃើញវាគេមិនឈ្នះរកកន្លែងចាប់ឃើញហើយអាខ្លាចអាម៉ាស់មុខហើយមានសម្ពាធពីខាងក្នុងផងហើយសម្ពាធពីខាងក្នុងសម្ពាធពីសម្ព័ន្ធមិត្តលើពិភពលោកផងបាទប៉ះពាល់គេបាទប៉ះពាល់គេតែទៅប្រេងតែទៅស្មាននេះដូច្នេះទេគាត់ពេលនេះគឺដូចរដ្ឋសមាជិកសភារបស់អាមេរិកសួរទៅលោក Marco Rubio អញ្ចឹងបាទពេលនេះរដ្ឋបាលលោក Donald Trump គឺអង្វរអ៊ីរ៉ង់ហើយក្នុងការឲ្យចរចាក្នុងការមានកិច្ចព្រមព្រៀងបាទទីមួយគឺដើម្បីកុំឲ្យបាក់មុខអាមេរិកបាទដែលវាមិនឈ្នះហើយកុំឲ្យបាក់មុខអាមេរិកហើយអ៊ីរ៉ង់សូម្បីតែអ៊ីរ៉ង់ឯកភាពទៅលើលក្ខខណ្ឌតែមួយគត់តាក់ទងទៅនឹងមិនមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរគឺអាមេរិកសប្បាយចិត្តតែម្ដងបាទពីព្រោះចង់វារកកន្លែងចប់ដើម្បីកុំឲ្យបាក់មុខឃើញហើយឥឡូវនេះបើអញ្ចឹងយកបញ្ហាដែលអ៊ីរ៉ង់ព្រមមិនបង្កើតកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះជាលេសទៅដើម្បីមានកិច្ចព្រមព្រៀងហើយដកថយឈប់វាយបាទឈប់វាយទៅវិញ